Evo kako Srbi u Americi suše meso u sušari. Evo to su ti čuveni Srbi, majstori za suvo meso i za pečenje. Evo ti ovdje snimite. Kad snimaš već, ajde. Da vidimo, jes ga čovjek naslagao. Nema šta. Ajde, vamo, A ovo ovdje, pečenje. Oni su njega okrenuli. Danas na badnji dan 2021. godine. Sad ću ja to optima tamo, ajde. A ovi ovdje se okreću. Ima li još dugo da se peče? Pa još jedno sat i pol bude. Aha. Sat i pol, dva još i bit će pečeno. Ako bude. On je sve napravio ražanj da sam okreće. Šamotna cigla. Nema više ništa ručno, sad je sve mehanika. Šamotna cigla, sve. Da drži temperaturu, jel? Ja, jest. Drži temperaturu, brže se peče, ljepše, jednačnije. Dobro, dobro. Ti svake godine ovako ispečeš? Svake godine, ove godine najmanje pečem. Ove godine pečem 4, a svake godine po 10, 8, 10, 12 sam pekao prije. Ova korona đavolska došla, tako da manje se ove godine pečem. A ko ti pomaže oko ovoga? Jel ovaj majstor pomaže? Majstor ovaj sa mnom što je Bađa pomaže. Bađa, a? Jest. Nekad dođe, većinom sam sam. Većinom. Dođe i tvoj punac nekad malo obađe i pobjegne opet. Aha. Ja sam većinom sam. Kad nemaju vremena dođu, kad nemaju šta. Majstor brane. Dobro, dobro.